Ngai ko blay pi baro ki nong kisang ki jong anak ko por ti akan ke episode ko bamantang dan ye I be kai to riba ngangit na preng jong pi pila ji osmo I nong ruai ti ngam tip pada na preng jong pi pila ji na mi kedur jong I na mar banga ngarang I minta kasi first time ndang la pen ki video jong I pada I dan be ki video ma ti nga ai ko blay I amane sedap ba pila wan jakan ke program ke jong I minta ti bantip company susu na mar banga ngam tip I pang jong pi masih itang ki videos masih so na kasur ti la dalong tharai filawan pen itho khamhai la di pide ne ai pile ayu ti kita hi badon kam shua te kublai shibun kau nang kau nge kau ban kublai pi ba pila ibet ma ban khat nga hani ka podcast ka jong pi kadai ka podcast ka itanat vai ne kublai ata te ka kerteng ka jong kadai amunik sadap kata kam dei ka full name ka full name kadai Emmanuel Amunike Shadap tang bolong habaro ai an ai kerteng full name atat ka kerteng ka jong kadai Emmanuel dang sang kam ya ha kadai ka yu teng ai Amunik ke te ngasong ngasa aspo bhoi shbarmbong ki batip ki tip itra kane bolong cherry blossom man kane te ngasa asto te ngarang slang roai mentar dang arsnam ei ngaroai ngatho jorai artat dan ya lajong ru dan ikeweru ti man kasngi tengah trai kam lajong ti artat ngale ki business kamtama kat bayo ko bi businessman ka patai mentar ti pipulis populeru kakam ngimbio artat kada ngah tu ka jorai ngong mah bolbaring dat mentoi re kan ni bai kade kamu piti ma pi berwai ke bolbaring ru ha nang pakai kikam yu bisa le man kasngi kikam te kidan ki business ki contract ki ba ngale te dan ki kam ni dan ka group ka jongi kertang BT zone ni sa supply but yakini ki tiar mobile spare parts kam to ni supply po makrat ka dan senong stan te stan barmbang te ngidang mod ban expand ni po rikasi kam to namaro ngi iba kani kajat kam kidang bun tangki dakhar ma la manong ba tray kani te neki khasi jongi dang dunang dang tungwe argot kadang ni le on persang kani long baniang hal jong ki kajat ka kum parlok kun ta tang bang ako awan tip tang kabay kay kajing mo jak amunik badong am tip I parat jongai ai katanga Emmanuel Amunike Shadap Emmanuel means Jesus Amu means love Nike means yang akan Amunik means love me kan. Okay. Kata. Setena. Ti nang tapi dong kau nunggu separa apa dia? Ni dan laingot separa. Nga di senrang bahaya do te kidan ki para janga akan thai arngot ki ba buat yang te tang kata be imi pa ngidan hayang. Kun prangsni. Senrang maroi prangsni. La wan dong ta tambah aka family ke jongi long it's very close to it's like a joint family nomor ba kayeng isa marjan kum tu teng khat jan yang ladi tum tu kapliang rakti mare siang mi khna pe cinta na tu pe chatni na tu compound kim sa ide marjan kum tu kan kadang ngilong close ngilong bit kum separa trai bim tu ti pipule yu pade ni ngati ngalak kalilut na ti do zat ma chibe biang ngane tu be full ma te ka schooling hin kon ngali na po Ferrando High Secondary School kadan po umroy nora ngadang ngoi pin ong France te dap na to ngale ya ka 11 12 jonga po Saint Peter's ane po Shilo te na to pat ngale ka engineering jonga po fire engineering na Pacific University Udaipur fire engineering fire it deals with suppose man but I with Colombe very easy lada pitrai kanono ka kam when it like it deals with machinery kabapun kami ki machine apa pitrai but pidan more than she's pasan pangot ki brio ki ba pitrai te pidan kami we safety engineer ne fire engineer ki beong late ki pai baru ki ba lente kingdom ki se idan ba deng ka helmet ka bali lane ka helmet ka bacangam kito ki safety lane ki fire engineer ka dei mangi ka tong bolong hame kala jung ipat long kim da follow kata ka rules and regulation ka safety regulation tada kidang duna kan kini kijat kam bat ngide tang takhndiat ngot na megala ki ba dang pas ka ne ka te ngatre sha the hi Rajasthan na to pat one pas ne pois covid taklam tela sakut sini sakut sini ha
Ti pidang le isu ne anu mabanga syu osngo pidan gige pile ru skibe ru. Ngidan ka group mah ka kerteng ka group ujongi kerteng Young Minds Association. Young Minds Ha. Association. Te ngile kam isnei ki pajba kan hajing lam lenti jongi presiden jongi i mahap isnei heng kan yong. Te isit penslur ngi ki ba kam kena kam long tadang bam pat syate haka yeng ka sam hailok ne ki kun. Namar ba tamar teng bre pile kam isnei sibet ngat ilap kam duki na yeng long wala sih. Te long ka kam am te yang ngi pat iglum ngi kena samla kan. Long lat ba ngir in lat ban sang awara i ajing snang ngi tengile kam isnei ki bre kan. Ngi pinsna ki yang kisam ki bre ki ba ban kam. Te ngi ajing rap ki konsuat te ngi le long ka ambulans su ngi la thiet man kan ngi la thiet arteli limba ka jing ku blai ka jing rap ki para nong sok ki babun mah. Te nakatul baru ki ajing rap yang ngi tingi laban thiet dia katakan. Kemud kata kadina kata ka Young Minds Association. kadai Kedan kat nungan hang sa. Mentate ya kumba arpo tam ngi dan ngim daya bun tan re te ngile bitang paramangi ngiset le ki concert ru ki dan ki batep ki balai osngau kadai ka man kani first 2022 ngile kadai ka food fest anti po snong ler bang hari boy te min last 2021 ka tu dan 2022 pat ngile ka strawberry festival Ngalai sahab do hirum bak. Abar bang ngile ka tu te katuru lumba ka jingr ku blai layo ka nong na tu ngela banirap ki pat ba kan atu Kemud diarap kum ni piarap ya baro long ya baro ne ditangi ketu katahan jom piset. Kino no ki ba don kam jingrap ki ba ngi yo jing tep ki bolong lejet te kitu ngila banirap kan namar teng kum tu bangin yarap klumar ngimla namar ba dan ki jaka kum tu ki ba shu iperlok jonga for example menta din apo penuruslah mo ufun perlok nga ong don kam jingrap dangi mud le yarap sethi namar ba amde tang mangi ki badan kata kamen sim isen ai ki brio keleng ka rikasir ki don kata sim isen ai te ngi kli per thau saken lada don ne em ki baklo banirap na tu lada dan tengi ngim pe tang than la ding le chaka than yo ki ru ken taw muslim concentrate ya ka eastern riboy bakari boy bakoi Tinang ta pede pi dang don syu ne kumnun namar ba. Ate pi dang don. Pidang buri. Mentar ngidang plan hi ban le sakwe ka concert mah ya ki pat ba ki banong pet ngin sayalam ki klur no rai jong ka Bollywood hi in sayalam sane te ngakerman ba kanir kan ya bet khnang ba ki kam ki ba ngimut ban le na yong main sur kitang kam telun sakmat kan namar ba tang na pelala de ngiru ngisya le ibarat baryalong ngimla ban le kambun te ki pat ba te takada long ngi kwa ta ban long ta tamba kawe artat long kajingle jongi kam da pau than kam ton marba presiden jongi ong ba kai ka ba trei ka kti kamon pen mat la kti ka diang wan ai ba kan tip takada long ngim da pen i pa ba than kam to kan Okay. Tikani ka kamrwai jong pi pede pi sedang na du menu ne. ka Nu ka poi sakani ka. ka kamra hi pe mangan ong ipi nga wana Rajasthan te nga accident te nga thia hospital chisnam na to ngami na to nga tre po Uday department jong ka Riboy district shim contract to then after that da nga tre system snam tamang to te ngalai no kan namar kam kontrak kam sarkar mata kisat ka tulok ndre nyo banai nalo ka karet te nga sujen jara te nga sedang ki kam la jong la khambiang te kawan no ka 25th birthday jong kan janganlah plan ban celebrate tu ni para jong apan shot sedap kan ki ong shot sedap te urai tu old school love kan jong ediling do bad boy versify te wong ba hapur ba phi birthday phi ngin ruai mo ngakwa ban ruai live kam tu te release nan ya ka tu jong ruai old school love ka birthday ka jong kan te ki ruai live ang tu tena tu pa ngap astronot ki kum ki para im tu te ngong sa khai session ni hasngi next day kan pai pen khuat ya shot kyong ki tu ki leret ha bat boy versify ki shot kyong lang tu khu sentek lang kum tu na tu peng shongka jeng thia kan te ki sna tu jong ruai ski te ngapat ngam dan ta talent ban ruai kum ki we te mo ngasai million power kai kum tu freestyle kai belong komik kum tu teng asu ajimut lang kan perbatho
te kimot saban record kan tu jeng rai te ngi te nanong kendong kas taka studio ru padi te malang no cholet lang te syong ha kendong kan syong ha kendong te kwa ban try kan ma te diversify pat penslor kan yang apat bat boy te dei kini kan ba pen kiu yang aki ba penslor yang apan rai te dal arwan tu pat release kan te ngi shoot ni kong ngi shaban record ru ngi shurai live kom tu ngi shooting the video ha kamera syong ka janga ka viral ka tu video kan ki ong record te natu ngi last record ngi mot ban release im tu ngi pat mer ni kong ngali ngapat bana ta YouTube channel long no tu por Instagram long kom no te ngilit roy live kan te State Central Library kadan kawai ka talent show anti boleh jong dancing mat singing natu ka viral so ka tu kan hadian ngin sa let shoot kalit shoot ru aktris pan wat aktris so kom no jeng rai ski te donoi parlap kertang kasih boy buan kiber ki itu try te uang ai long aktris manga let hit wake up sleeper jong no ka sabti jong no tips par kan thai tingi shoot la ka shoot te par ba shoot ru to por ngampat dai itu breu ma ngampat jurai te let kendu itu jong bat boy jong verify ru ni yo celebrity so kha jang te ngampat itu te donoi par jong kan mic susngi te uang utaru empat jureng re tengaru first mau uru first ngong lebet mai shoot lah ka shoot kan shoot ru jan miet kum to arbaje la bije dang stang shoot hadu da dom bet te kila edit u kes cara shoot sini bet tangar kentang ah tangar kentang shoot ka kaliru spanu men hantu te perro kai bolero scorpio tu apa ko lej panan men hantu te kibam di jona di sudah te waktu selipar kan thai pan na am te ra to sing tada pelak ka tu te ngathia men miet dak khim step tu for tu ko por phone ba ti tha hang nge phone te ki mention te ki bre ban mention back room te ban share ta ka link YouTube ban copy ti link ampat banar nomor nga kalong bit old school pi ampat bana te ki kai tu sia kan na to sang stu tu borai em tu te natu ngalamut ban stop ikum tu hi te kadan kawai ka ngana sembilian matho poetry kum tu te kadan kawai ka poetry kan bang atho i thai ma man sha te kam yap yangi ka medesh ingkrong mon ki yu te klampoi shu te i bat boy kan tu jong roi tenga onga ngamnang te bro ban rai ong lele rangan hikai nga onga kasur mlere te wai advice nga kata advice de kibre bakwa ban rai ngan ong lang kan kata advice ba ong nga let chawa let salum tap la be jong im tu te ngaru kum ju akamat jong utam dar ban ong tamba long hikai ngang nget yu lo mentor janga hadu mentor de mentor hi versify badu bat boy tu ma te nga let sa cloud tap la kala tu kan te natu sedang not confident man rai tamba kam pat confident kata tu IMM ki roi bon gitu siang simpat la detak kediat pan rai wala ngatho tu jara tho tak kediat te natu roi kata sim te natu hi sedang kendo si Jasi ru ibas sama long tamba per kendo ngaru tu rai kai ski long te pen serane pendam teru tenata kendo Jasiru ilong mi breba nomor combat boy verify Jasiem kini kilong wala laki udah ki pej ki artis ki balong deserving lane ngali ngamlong deserving ra tematip istonat kumno yang ale wan lang apo ka channel kan rai lang tu jadu te rap lompat jurap persangrat dah hindi gitu ti sobang na tapi release ka ti lakan no tili pede ki jino kla rwai menta ka bangarwa te ani ki pratli la don hitrai pratli ki bangat tho pa long ki bon ki banga ghosrait ma long ki pe nga pentho te ghosrait ki ong ghosrait kan te ngamju batai kerteng te dan ki jengrai ki ba ngabatai kerteng ngom to kan ki ba dan hang to kom ka to fall in love again dan jung Ebenezer lapang perlok jongai te karila akor kata ka de ke jongrai ka bai ki khna ki populia sabar e gumto balaro ado Ebenezer ibat banseng soyong taru banseng soyong di pakhna kumju perlok te man ka niru kadan ka bai ak Florentina te i Flavia baru ada banseng bat boy kata kerteng i kumanga katu ka de ka ba dang sushan ka dang si tayo padan trai barilis ka to ade
Just ngulang bit. Wow. Ben nama mapia day kambit berki ki high level. Man kadai tang nakajing penitu mah ngasdang penitu nengkong di bawah penitu bat boy bat versify kini kila penitu yang satu ngam satu tahu cu ngalai itu ukis ceraru lumban ki DJ nak kibun mah kum RL wene kira apa yu banjob tu 793 tur ba cool gaya kendo itu limba kitu siahi kai ke banga ke foundation nga kan ke ba penkiu nga kidi bat boy versify te mic uba teng untuk nga shoot video kapisarum aira shoot baik untuk bau iet nga ngaso kumparai so kum ban nga te ngila kieu hadian pat kendo si pakna Elvis mah baru itip kum Elvis studio kendo sekini sia kini pen kendo yano ki brio ki ba kam high level cu ba kamerang ba mah teng siapun kala aktor itu mun sya ta perba shoot ngai tu ifi shoot mangi umai rodang sedang panata professionalism egam to shoot ru tep kai ru tak ki aktris ki ru dan ta make up kai dan script dan era te kendo bi pakna apa di yang hapsna ka script hab you first music video te to ngala bet ka script batai ka script ni lah ya le ta music video second music video pak kawan yang tu jinglong ko mun sya belum ba le bet tu ngasya tim kan sya tim ni pakna yang day ben le ni nomor boleh kajakai lah ong yang ban wat kajaka ban pelan phama ngana poi phna siti tang jaka rong padua sukna wat nano ta kapor dan bak bidan marang ba mah ti sabade siang sistem ikloi mai kan banerap ipatai kajakai wan lam khna tip ani da khan Na benta ka tuka balbering. kata kajang raswai ka balbering katang shat te hang tu pa along be ka music video ba thaba an shadap kumni bet namar ki para arkme jonga bat ki para kun kha ki jonga kan te marang baru yang up ngan lik khot iki khon ikha e kum to te ki wan kum to Kamu long si sami kan? ha te i marang baru sungo hi namar ba dadi wi te phima aktor bala pau ba long baleret tam long ba obviously he's working from this in payment ba yang apat im payment yung ay tambay kali ba siya tum lele ti yarap yang marba de siang sistem talong yarap to ka kiyo kani ka jengrai mentar ma ni balbareng marba nong ring ula bet te bat ba Nong ruaru bahit. nong ra te palat bahar ka sur ngam dadan than re tamlong nong ak pola bet namar ngam long kiwi nong rai kasur ki ka tiang ka sinyam haban sengam kasur nga te ngilong ngimdei gitu ki bon singer ki badang talent ni supaktes untuk sural karwa te kam da tiang ki we te ban compete but ki we la try ti love song tur la try ban le style la try ban le stu style syu tebak miak jo to nga ngong abale ski kaya kerwat yang jerai kam ka te jerai komik te susna laksna itu kan nomor ban compete but ki we mla te ya no lenti la dia sna te kita Ti kumui ka tuka jingrai balbering pede pipoi ban shna. Kato balbareng hi nengkong kadai na producer bahasa produce benga uba Eddie Marwan kan di perlok na do dang kena he te kumjo bu David Karkongor mah kini bahasa Arab benga when comes to recording like a beat kumto kan ma record be versify be tang ko ge jorang record uba David Kata recording ke di bis tisa. nga record ane po umjan jong versify te uong ganya ong bali mem sna ma kajura snong im to te nayeng lu ki ong be sna jura snong te hadian bam to ngaplan ganya ong sna lak sna ngating yo mia te namar tama kibire ki along ka trend be kajura ketinwar be te ngapet te ong ngan persang caudeng lu ya te nga ta khrat singi su bhai te ngi bhai bat te long haba ngap plan ne ka jorai pat ngala wat hi la dan hi ki bang tho ma na tho mong ta long spang driver pick up lu ayo hi te Driver pick up. yingkur kila ngadap in record kita bahasa ingkur itu tengong jorai bhai tinggal di sa tu dukan te kong dei ta jai hing te nga ong thot na balbareng nomor tu dan balbareng kamai bah te sai tu ba ak music video tiba dengi khamat itu dan defect khamat jungi kan te long itu pat ikamai balbareng ba
one eye te itang 20% ikam to siliang te ka ihi tamba not that much te itu ikamay bol paring te isya ngai isya yo nong ha ka bol paring te tanga sim iyu nakike takada ka video ru ngah yalam lang i and then itu way thì ngược gọi bên tiếp về các nút klik jing rai và phí là thọn mà mình đang klik klik nó lạ vai em thì mình ta phải được lạ thọn nút klik dakhan long ki bang roi hi tho hi berbang apan thoi ki way kan ka apai ki khan reu khan yo tali dan hi tombolong ki ba pau ki dan ni tang arai tali ki bang pathoi ki way ki bang pau ki buan kan thì cái poetry bên đấy không nổ phí sẽ lệ thì cái poetry này phí chụp bộ về hà la đi này man chua ngase dan i diary te teng teng kom to ngam ju to diary teng teng ha jing yum to ngase tho send message ko se beli la cha te good morning good evening i samla na tho with the poetry kan dei dom i kom to tho the poetry ka siem ru ka dei ka wei ne kito kan like shwaban release ha shwaban release ka to 9 years before that te na tho the poetry samla kan tho itu poetry te layalat tama te after 9 kum tu te ngam poi entah long poi ruai sura bu is kadang tu da peni bat bhoi kum no i ngam te ra wam bas kan la bas pala ruai no ngam tre ra ningkong te sisi pengi sulit songkai kum tu long jing sang mut sna kum no sna melody sna word sa kawai re isal milit songkai trong lum tu na ha po kalimi na kaling song halum te thang na kalai kaling sa smart ban songkai ngapot bat boy kata deka bohi kai nga kan long pengat bim to fresh tamit teng se thon to te hadian hang ta kan wong sna te actually ngila wat ya ka beat ru ka beat jong ka siam imyo ra ta to ko por pan ni ai competition kan ban mano bala ban remix ski te dan we u perlok pat me ban lapang utapat usna tibit belum skunya tu rai ka ski tu ong ti ski jing rai lyrics biti beat mi hap so la skun palat te bad boy pu utas ban rai hang tu kan ya ka cerai siam te la so skun hang tu te ngila persang ban rai arngot lali record harian yo so edi lengdot te edi lengdot pelong perlok ado chai along kum family friends kan kini te ong rai lang te ngi rai lang ka tu siam tu terus sih kan jadi siam ani yo dan kiba skuter nan itai jing rai yo dan kiba hampat pet te bagi kwa ban pet no itai jing rai terwai kendiat ka pat jonga telong kham yu hi kham ser rendang net tama mile leng bagi jingker ku kunam ta ngal aklat melody leng bagi jingker ku blazing ja pi ngal dera ngadon artli melody ta kadai gawe ba rap em ka ngau leng bagi jingker ku blazing ja pi ngal aklai dan syo kom pi ang ni hasla perthai kalak ha jing sok pat jing kem jing kular nadu kipor men barem tamba ka bang release ang to padam teng ngaklet bet makadon artli ka bang amot ban release nga alit aku version kum to ta te kani ka jing rai kini ki jing rai barok kiba phile kini ki tun fi yo kom no kini ki sur ne phile kom no itu ifi kom like ski but ka ne ka ski te long kadon ka original ski kam dei ka jongi original ma bon ki pa kisi ngi im sa kam dei original ngi le remake ka de clean version kan oh jong ka ski ki batep ki ba pe YouTube te ni pangile ka yu to ta kala don lupa melody na ka jing jorai kan te kas empat bad boy kan wi kai bad boy edim to ki rap gitu kan melody te kamu phi thao kamu kan debi tang ki lyrics to ka porta long to arteli te ki debi tang lyrics nadia na to pat long ubat boy wong nga pet matang adang don lang gum ni yo ngam don lang rahju em to ngadla mi kai to ong persang na la dia ma ban hi kai em to shit pen slur be nga te na to kan stang notes neng kong tele ran de la sna jurai la di itu te ngapan ngap yang ngating ya ki kum ta ma gitu ki bala kham itu te ngating teng ong tang nur hadian pat te ngapan ngap te kum ki ai men siam kan kum wei perlok marbiang siang marbiang karma te utaru sit persor ngawang le ben neng kong kum tulos ban ru kadik slow version cha te ngatrai na la di bolong EDM type itu kan te ngadu men sim hikendiat tetap porok jangan pat marbiang ubet ban rai taru wang
Magic slow version itu lah skap ratang pas standar sudah kerwat tu IDM tu kamat dia syak bos kamat rong sepuluh nak kendong tu nak tu yang asa nut ya pelat yang amat dap situ tak no kendong tu kayak hi sasar tak kamtep Kejurayu kata? tiula suban Tiula suban ngapa Osmo. kedai ka ba iak di Periros Hmm. ide aktris na po gentle sendiri macam Ti kamu kini kejurayu copi baru kai pile recording bi hang ta. kadai tang kawai ke jerai banga le recording sha u ba David Karkongor ka beat usna we usna yarap sna ka beat ba open record nga te artli but kawai ke banga collab but u Kennedy Marbanyang kateng junom bhar kata te mix mastering ka studio jing ba SF Milim nga te lat ngata nga record beat but Versify ngapoi sha ru kada bolong ba kawai ke jangal ti artat u Versify umlat nomor ngalong but kiwi studio ngam na comfortable datang kini arteli namar Versify la long kumpara hayang sam nyo kiru kitrit nga kumkuan ikimi jong iru ilong bet kumi mei la de bet te hinmen jong uru long hinmen la de te ti persa eru kilong family bet yang joki sanga itu e family long naru man syam Along family friend. te ngasta te ka bidru yang menta gitu gibala adap tanga le be hau Edi Marwai te menta pat long u dashboard mo ban upgrade dia ka studio di nak tiar mu te mata dang wa producer thamai tamaki adan ki jengrai ki baul adoptional pa ki beat dengan khamsuk dia Ti pila juli roi concert ni maju ki ukirsan. ki concert te ani ngam ka masuk ban nyu vi la bun ni ka concert usdang ngelam bat boy nga sedang ngelam hadian natupat ngastang le wa bi Jesse te Jesse pat te hadian pat i yong nga pan hype se pi ba kam he nia kam nang ban ya keren te bagi pajba antu ketin lokal itu di cut itu ya lama te ngasih let badi men kan last cherry blossom du ba cancel te katung di ban rai lang kan tur tambah kala cancel na te katahi te menta kanyu trick jong new meru kandan ko ka concert apa riboy te hantar kan rai katang te kidang don ki concert ki badang keren mas mi ni bol baring fi kala asdang ki briru bentip kertek ki tip ju kilong du bol baring musya ki ong du suki lane u bandanagai te mental ong du bol baring tip bakla penmi jura su ong atu terbar pick up terus du terbar pick up teng du saing kur nong te cesei kerteng be Ti kan dia dapat dia pidang don cucu ki kam ki bapile ne pila kan sedit bet tangi kan ne pila ko jumut bet bapile tangi ki kam ki bapile mentane. Pemo the reason banga long ngan sedang biang natana jurai ni kong mar sendap kas iem ngam kwa su ban ra tamba ki prolog kini ki nong kersan apa YouTube apa Instagram ki ong bet pensilur nga te ngale gitu te ngale kini nomor ba ngale ki wi ki kam isnai tu tengah tekai ga bayo na neru ngathe bisa tabe ngam ju shim la de kan nama ublai lo ai ki jat ula kerku ngalayo e kam la de tu telong ki business ki kerku ublai ki biang te ngathe bisa we te artat ngadan ne ka boxing ngidan ne ka actually ngide ka Riboy Boxing Association tengalong vice president po Riboy tingi ai jikai boxing ki kena kan kalang Riboy boxer mata tikut ade ni ajing kersan ni ki kena kan hapo Riboy kam tu te ni abit free coaching nomor ba ka boxing hi long anong ipi long kamde ka sport ki kiwe ka ba long pi long for example boxing mo na first day fi cut ikna san phon ri phungot pin ice sparring im to tang sisngi riu thlum thlam ki latiang te pin lom pisaru ngi khna kam tap sinong kandong ngi bon ki bodok te pin shim by fish na kiru long ka jenjar ma te ngi ai bit free coaching kan te manta ngamut ban place saya ka academy lo de an ai free coaching ta nomor ba ki gloves ki gomsil ki gat ki nadong sadong tu kiram ha te ki kimi ki pa na lor ba ki tieng ma e ka boxing te it's a contact sport te ki tieng man pa pan sa pisa sa ka school kin ai na no em to te ki ka ba ki brio ki rap ani YouTube em to kan ya bet sata ke nomor mentaru nila kidan ki kena ki bala sedang push kemat kan kam kan ka last kan ka Megala Games ru kidan ki medalist yang tu
Tene ka Riboy District Championship ru kidan ki kena jang. Ki para jang arngot mama arngot para arngot. Kamu pilih yela dia pada kamu pilih boleh katakan lain For me it's like boxing nga sedang to lumayan baik manusia. Dan after that to actually ka sport sih ngam sedang rana boxing. Na NCC kum to ngaset seluruh ngaset set sulai. Te ka Inter Directorate Shooting Championship katur ngaset sulai. Dan after that ngalit yakun ka State Championship jong MRSA Meghalaya Rifle Shooting Association. Te ngayo bronze bat gold medal hang to. Hang to por padan civilian ra ki pa yakun kan. Te ngadang dan tang mga te balari rani te nato hang to ngadan na NCC ngalit compete hang to ma. Dan after that te i Banil na po Shooting Association of Meghalaya te ikot kanya yung one man practice it but i ba ani ngalaklet kertang tingati ng isa le aklet ide i President ng Olympic Association of Meghalaya ti ikot yang ngayon to po ta ka first state championship jong ka sampat nga like set ang to kan te I was competing with kini ki spy bullet aim to I was the youngest ang to kan te nga set solo ang to ngayo medal ang to tamba ngalit higher education no klam yo siya to te boxing dangret nga le bet mo kala aja ang to te nga practice yang te dap na to te ngi bat i CM barim jong ka KHDC iba FM mo pnyang mo ide iwe ni ki family friend bahiyang jong ti yung menang boxing penikay mong ini persa jong te ngastang man ai ki tips ki to ti yung calung ni form no ka Eastern Riboy Boxing Association ngi astang lu member kan tingi yung man affiliate berka MBA lah ka jong ka Riboy Boxing Association te hang tu ka porpat ka di 2021 try ka dissolve no kan kata ka association jong Riboy te limba ka jingalam jing ba Cornelius ibade president jong ka MBA menta Meghalaya Boxing Association te itu ka porpat impat long ta ti yarap mai te ngi form yang ka Riboy kan tibat president mai isket 3 di iwe ni ki Patricia Rama when comes to sport especially boxing kan ikong Marsha Doling te limba kini berkibun ki member mah ki batray halala ki jong ki kam dan ki ex army ki dan ki ki police dan ki batray apo TSO to ni kelum lang to tingi ajing hikai ke ki kana te natahi te ka matakan sa mi ki academy na marba tang na po Riboy Boxing Association ni ko ban pen preng ki tanak te na marhapo nong po la dan nong po boxing club te kong haberni kala dan limba ka jingalam nanti jong iba mah la nong iba nomor ba la kam he nga di we ni ki nong ngelam nanti ya ka boxing kumju ka MMA po Meghalaya iba jong ni norom te jingalam nanti jong i boxers na po than berni ru ki la kiwa te shani shi Eastern Riboy ban im 4 kio te ong ban ngelam nanti mentak nomor ba kat adu mentala da ka government kam i ka talen ngimyo ki untuk sponsorship dan facilities kan. For example, Satya Site City kalau ada indoor stadium. Henry, saya kan kalian gajangi kaweru kampat dan ba. Tengah ngakwa bekitakin urlong kan ma. Ngila litpan ni nawa maliru te lembaga ni te ngilitpan kisnong ru kalitpan te ki omban snang to po kurkalang kisnai ka multi center facilities yang to kan lang cricket, boxing, tennis, football kan lang. Ta hope kataru kan long kam ki por ki ba kum tama ki ba shakmat lesi dengan atemen ru lesi ki kun ki tin ki persa ki laban penon kam kan kan nomor ki student sebentar kita ani banyo bro ko ki Riboy te kilabun namar mentangi labun namar belai ka napo kilo India ru ki la erapi te komhanis nong umkti ki ba lo ngapet kan ki ba khanong testa ki napo snong umkti ni po perombong apo than berembang stia nata kita sta te apo school men kan Christian High Secondary School ru te kala adopt ka Khelo India te hang tur dan we coach te hang tur kilet ban practice kita makan thai sendra okay ni ngata langsung komen sana ma bang ayo bangan chong lang bat nong ruai ru dan su athlete ru ani su tanok siat sulai ru ka kasiat sulai pat kalau kawai ka ba kham janjar hangi khasi ban kio kan nomor it's a rich man sport. It's very expensive. Nakagon ba fi use naki ka ba pipang hamet ka suit jong pi ki gloves ke ka cylinder gas
everything it's very expensive. Te mentapat kasam ka Kloy Banerap lada PE ka talent te ka Shooting Association of Meghalaya ka Kloy Banerap. Kasyam ka fees na PE baret tamba Kloy Banerap sudan bok no ba kadan kasam menta kan. Tambalong ba kawai kadan tang hapo parsulong nomor ngingim dan ki shooting range ni stai. Ki ba biang ki indoor shooting range te ka jenjare ki players wo lada dan kasap makana nomor kasi jongi te siat jeri bobet setting vlog bobet te ganru otomatik man ni try pin practice kendian te tambah kasung nak kawai nomor ba kumyangaru mensha ki porlong tanga bai kali sispa arspa tang nas snong gerikana sana tu sate laispa into lot tang bai kali sabai bamon sini tang ngele ka bala his nam te tang na to alit puliano te kham yo su te ada long ka bala hadin long ladang kio jeng rap ru ka shooting kan kio kan Meghalaya marang I ka talent ka bon ki khana kan ngapet ti ngaku aban ong kumi kini ki khana ki buan chipi dia kam tang ni ka boxing kedi bitang katha no pipi ong dai ni kila dan ni kiwi ru shangi te namar nawin no pet mau ki basha nong po ka than nong po ka le po te shangi mentapa teng dangalap mga teng mentale bangal abun kam ngamap syu te ki dan paramaki to ki ya le paramaki kan namar kila experience kila yo sparring kila yo ki baut kila abun apa ring to kila long experience te kumju don coach po kilo India te po menken Christian te turu era te hadian nang set up academy pat ngan itu kena ki bala long experience ki bala let's say 6 to 10 years kuntu kila don experience kitu in pelong coach long ba ai belai ki kan dengan wan de kitu nikai te por bangalat an le lang artat te por bangalat kitu kin dan bet namar ba ka boxing hi lada don coach am start pelong mentama you don't learn new technique Japan pinle no ka right hand uppercut into pila nang lut tamba kidan ki teknik ki ba piko aban lan di after dem tu pin chupet na tu YouTube im tu from your real hand experience no coach kam if they don't come here coach ta kada au man sing academy means like every single day ki one means coach dan like man na riboy ru ngila dan ki khna ki bet dan way to khna la kham experience kan when it comes to fighting la le kan kan not East Olympic la le kan te kurtang kapel taru bet ba te ta ndai we ni coach kan ta academy ke age group pade kalang bumno any age group any age group na hikai bet the kikwat nomor ba some people comes for competition untuk kikwat ban kiwa ka boxing kidan kikwe pat kiba squat tamlong fitness nomor ba kishenrang hi khamtam kistonat ya ka contact sport ta kidan wan chang fitness te tada ka kini ki majpi ong manta ki sinrang manta ki kenthai pade kalang bumno pade ki kenthai ru kidan ki ba yu kan te kapara janga ka wairu ka dan kade ka cousin janga kan tali te la full addict be boxing ikerteng sentia long marsen sedang i boxing ngong ngapale means every single day practice dan hayang maroi ru practice ba ka practice rum jumes menakaniru i accident te ka pat kli na ni iya mom yo le jakun ta teman ta la yo wana garu menakani mengle game so iwan la kamana long it's hard to see for like yaki kan thai kum tu baki dan interest tamba ngaru kum men su sarong hi ba para kan thai ru ka buat mah nomor ki para senrang dan arngot kilayo medal te we te budi bupang te lamot join biang te we tu la sange tong ki para senrang kim buat ti buat na te par kan thai te we mamaru dan ta ki buat ya ti kendia dam ngila ekran shibun hash phang kanika ka ba phila he min sha ki dangret filong kopno ko abantep balanya ngare dangret njul eran ra kiong seong kidos imtur kiong ngiting kiong uthiet le ran na jing song adap khat bom le ran je ong tama ki pensilor kino hikai ki jonga hi na school e kam to ki set ngastang na school and then after that long ngale ki dancing competition pinang shadru malum mala hi shat bas yo manta ni dan ka kru sa kai ko pinang gitu yang amenta ngalong kumne it's better to try everything te to find your own path pet kano ka ba pi biang hang ta ba pila ban
Senang orang sange angta. Te nato ngas le tu ki dancing tu ki dancing kena group kan maroi te leran. Te gidan ka group lah dia macam te prok dengar gidan hi kerteng briefly dan Filbert Andy gidan ki kita. Mata te bala sangat sudah atas ya. Mla syu chat. Ngaru nado ba accident te mla syu mah. Te nato ngas sedang singing group song kan sing ro te go harai maroi te leran ni. South Korea te nato pat nga smart ban like I like to wat hayeng ru pen belian ipa ban pule ka newspaper jeng ipa to tas pule bet mistam to ngas tanat kitu delegates ke to te nga itu drawing delegates fi om ta nasi le competition be to misadang red painting and drawing to te nato seluruh nato and then I nang drawing ru painting and drawing manta te la tulun fi dia tu yang kaki ko nang menta I'm not that good but I'm at that level like long dah keren betul long like sak kali tu dah keren tu mat keren pang painting ang lo tu be long like tang kata kan te ipen seluruh saka neka quiz teka science exhibition and debate kan hang tu find stronghold ka debate ka quiz ka ikam tu tengah compete na school dan tu ngalet block level district level state level national level ngalet natu nga build up pat dia ka jing seluruh kan maka pat ba confidence im tu stage im tu natu sedang build up nengkong tekiyo for example menchat tekiyo pa im tu tambah hadian palong kipen seluruh kini kai jangan adu langret kibai kai nga po farando te dal apoy hapo Saint Peter's kumjo ki ngale ya ka NCC itu te antur kipen seluruh nga im tu ngayo let sabar to mah like I'm glad to be selected come to Mancha. It was 2014 te ka ki NCC cadet di kitab kadang ka RDC camp kan it's the hardest camp apa India kan ya ki ayu there are like crores cadet come to but like just a few hundred will be selected te you selected kan kata I was the commander for Northeast contingent kan last year and best cadet from Northeast tinggi compete sathi tambah compete sathi mentoi phi le ki batai tu ki bat ki bajrong te dakar hakas long kham start ben ngi semua ni kham sak kali dia le mach pas kap ngasi kap tu la ra engau la tam sa du sathi compete bu nem lo tang set sulai tu lok la kham biang la data tu dang la dakar phi kan mare ngi sikam lo kun jut tu la paisa thi long khnai ta khmat sia kamu ngala so dere tai flori ba benta kamu pilak long klor lupa na du kipot ki bakidang kam kena ngalong nga slur kata ladang nang ru asul nga ale bet tu sini itu bagong ngai pi tu ka jadu bet siling do fimut ngamut cai ngaman rai tu jurai yule mun rai dakar persang gati ngapur pasan bat bhai jasira ngala bensin bila dik ngoi asi jasi shibit de tumai jasi palong iklam si re te iong gut katu telong biang nukong tas ear tu fi kena nano no bhai no kondong rai jasi la pau kata ta tan bak natu long iklam si long nomor ipa si pensulur bit pi ime ipa si pensulur bit misha iong bet kai ka bamele lada yo boram gayeng kasam le ya kata waju pensusi ikiwai waju lerang te ngatur be sakmat komta kan nomor ba sakino hikai ru kibo mansha dangret long kawi artan nga kham ngej pro rajek mansha tu fi snogli sunil shetty te ko lakun tagata la komen wat dog komta ma la slur mansha dangret bulen gitu gibre ong nut sho tai long dangret ma dang ni dang don kroson gastu ong nut bre bahe hale national city shop bet le ai tebuk ai tu si thalam wan tu la mut ya mam yang dikena kami national city ju yam re umat ajar jauh le tan yang si nget pro akselur mu ting re ngalong ta tada melian guys ngalong plak bet ngasat long ngafollow tu ka rule dar saying mo ketin pareng ki si jong bet jack of all master of none tamangi pak ni pensakot bina kata bet follow itu full lines kan jack of all master of none but he's always better than a master of one kan nomor ba like ban sak kali teh menta suppose nomor ngan syong bu breu ba
for example udah panang doktor ngam nang tips pang medical itu long sakali no tadi dan group ngalik kendo iki long sakali dan ngalik betul have a knowledge of that industry Kan bits and pieces kan. Kadang aku ketin ke bagi orang kata street smart. Being street smart. katu ika ipa kan Kedat kita dia betul betul. ipaling ipangi dictionary kita encyclopedia nang lut tip lut ipa long imjupan pa iki wai tamlong katung ka Belas kan kerpu kan. ta katu ipa si pemilihan dom sedang ret long ka sedang ni pa kan be email wa pensulur bet te sedang nata wat kani ka rairun ko kim tip dala tip ipar ngam yos ngo ba i yaro em tata hadian ngatip ni kibre kan Kira. am yang uski yang tayang te da keren phone tu ban ngar dong kibe yang keren no keren ski gitu te long ngai tu we support tam impen power kan pa imei te support he te kata he tamba long nai yang pat ki long kawai long ngam plan kawai menta kan like after 1-2 years I'll stop singing like I'll shift to gospel kan nomor nai yang du song thai Jakarta kala he ngam de su khana badang red monsa dang right ski de khur teman chapri pier tu kabar te telong nyahap su Jakarta thang atat ba ublei la karku ka ni te dehi ban pai khamat na te la kham he Jakarta mo tu kapor dang kham khlit marba kafe mem kala ban kata yo bre yang akam kata bang su sarong reka kata nga bangan kopi be ka lifestyle ka ba ki bre ki standard nga am kopi be ka to manta bangam kopi shu te nong bre da live da ha video ru ai per khoi ta ka paniat lane kum ta te nomor ba ngam ngak tha ka ai be bam ko ai be te long ngam kopi shu ka to ngam care shu ka to ka ban bu ka image nga bang ngan le be kum kani ka Gen Z bang manta ma ngam dei kani ka generation dengan penbuat dia kani kam nam ya pre kum sha te ush pandana skor ni tak ai sukai si kamat dia Kadang di kepor barang klik. Lash klik jubor vi namar mde ju khanyo ka prate to kepor arpsan snam te janda par penriu te lalu klik jubor kan pembut teneng te ki to gini kena i bapet yang ki bakhat lai do khanyo snam ke ro kan kitu bai trelang pat kitu ki batrelang ban ngai lagi bal alai pau dan basau pau le rang ki kmat gitu mun le kmat gitu long kam kai no long kena rit no te ka buram ngam yo su nek pai ba ka jingi ma kwai ka buram ka bakordor kan tak lang stop no gitu. Sudah simple nak niat. Dia minta PE yang lagi Sansnam. hadian. PE yang lagi kami ego. Sansnam hadian te. Businessman. Nga like in 5 years ngai lagi ba like I'm married mah. So nice. Kids and then business and then ki social work ki bangale long kita kan. Ngam kwa ai kata kalong kum kiwe ki kwa long le si mo dan ki kwa ka spa ka phau nga kwa ban bet ban biang la de for that the future of my kids dul okay like kam kata kan te bat bangala ban yarap kiwe kan nomor menta siong su biang malo mala te kam he ti ngape ki long ka generation tai long bun ki palok nga ki kun ani class 5 class 6 im to ki la dan tang to by school kun thakli tapi menta pimbiang ki pisa te bam do mau siap rum long te habli ban penbiang saya katakan te in 5 years te katahi like I'll be mata tengah tolong ngadang investor kena stock ru tolong I'll be a major investor in stock also te and then ka business yang aru kan ya bah ki future plans ki jonga kan and I hope like mata ngadang plan ko ka kenja evergreen resort mah bong like ano na made out of recycle materials ikum to and ka bam mabu antoro it's completely natural without long organic and then nah plan ya kata and then I hope that also will work and then I hope ka jing jan jo nga su try kan ra khanam jan kan mo khanang ba kum ta kan long haba pijan su try long ka lor yang jumpi hasla kan doru kan jorong kata kum ju mi pa jumpi tatang kita ahi morong ban yang mudur ka barang khando ka ba ite amla Ti pidang don any upcoming plans na em ta kum kijing ruai la ni ka
kadang kau ka jengrai kan long katai kena menta tip neam tam long ki kena ki ban nanong kendong bagi kena ki karta jong pi le pi tip ba ngamut shoot ya kata ka jengrai kata shi sin u bhai u shong kulai halon masih rai ko kata kan jengrai marba kata kadang betang short version bet te uang tu por ngar uang sna long version gum to te tu yuru dan way tahu perlok bang David Karkongor tu uang to biang to tengah rekod ajong to kan kabid usna hang to sengi mars tang kano ustad apa sabit steng kentai tu usna kabid tu pak rekod tengah rekod to kan te ngapar skap i pakna kan ngapar skap ar lightly jang rai te yong biang kata ngi balak ham yau karta tolong kuat kata tu tengah kermen bagi pajbar kin setenat kata kan marba kalong jurai na do hendai tu mah tak hope ba kin setenat baru Hindi taki kena bentar orang taki ba kamerem kin ki 90s 80s rukin ilang kan jalin semua te dep natur ngadan ka jengrai ka ba nganle ba du mikiling do celo do tir katarup jengrai ba ya nang lu di baru kata te kam tabong kata generation ba kelum lang berkhat tama kata tengah 4 penpau te dala dien dengan penpau ba miki te kadang don syuk ka single ke jonga ka pang khat yingkur kadesh phang gitu ki nomor ngala ara ki jengrai ka ba yaro ki kantai te ka basi kantai rutus kiski de ki ong ba kasi kantai tama actually kam dai ka jengrai basi kantai it's about ba pen i ba ki senrang ki le kum tak ya ki kantai ban penbiat ngimdai ki kantai ngimdai ban biat tama don ki besim negatif dan besim positif te kan i kawai pan nga along basi berarno hi tambalong ba kadai basa ingkur senrang ba yo e kalok badai ni kan bush up na yeng kalok ba syutim syutla ba te u perkhat ba blit phai siang mai ne sa yeng lok ne teng ban sim lok tieng na mana du bai lang samla long toxic lupa ta na manta gitu ta Kata kada bidang tahun ni pila tahun do. ngala de tha khaju ka sngi record ba de kata bat bolbering Oh. record ba Aku mungkin kita ada record berok ada belat taman shu. kato bale ba i mikiling do ta kato teng nyidang up ya ka beat kata te ngale ba du woi perlok di DJ te usai kerteng stage name DJ 3M de na po thanjing sti u mak de perlok he te na up ka beat yo ta dap na to le ta jorai Temur kita ki upcoming plans upcoming video music video. Kata kadai long tang ha channel jong ka te channel ki brio ngala dang dan he ka wei ngamut plan ban le ba wei khna long ne thui fi to khna ngakan follow yang te le live tengah pet kai kan smart ban tem udang kai la jong rekedup lang lalu kertang lang khna he te nga try kai kan ngong freestyle kai ni lyrics ngasen tho live bet te na to stanat ba ura e ka to te kadang ga jong rai ba uthau ktian panar ma te katar ngamut le channel jong ngong ban yarap collab lang yu ma namar kumba ubat boy Jesse verse 5 perkiw yang along ngaru aku ban perkiw lang kiwai kan te kadang kawai ba ngamut le bi wei ngalak ka kerteng pi di norai kan thayam isi rai ki film de na jenti ai tar bitar ngon le channel jong te tahi Te bapila keren pang kita ho ngala ju dan ki mensua mo ki artist lagi ki entertainers among ki entertainers ki mungkin ki jong jauh ter mungkin ki jong PHL ki la si ban ka dika channel ke jong am tinga set kili lu ikni ki jing kili ki ba kampun sien kini ki bala kami syakmat ki ba kam yo i mo ki ba kami i ki comments kumnu phidi lebat ki comments ki jong ki padba ni ki ba pet iki channel jopi ngalong naru musai ke ike bangale dan bi baben ki ba keren nadir ne to ki bon be te perborai ski de khamjor ma ki dan ki ba berngam peniak ki dan ni te ki ba berngam dak muy kumeru ki ba kan rai ki ba im to comment ya pivot yang nga ka group nya dan langum to te katu kadan hi tambalong ba ngamdu man siam namar ki perlok hi ki ba nasional na tha ki ba ya le lang man ngaman kasi ki ai man siam be nga kumbang nga tu basran nga te ki dan don sarngot uban te takam pamot ki abon ki perlok nga ki ai man siam bi yang wan nai pas ngapra te tu por te
ngapet ngele banai penskap ki hoi ka tahi teng nengkong te hadin te kajak no kan tu thiet le ran maong na todong ada cakap ajak la kajak no am le shu thì cái ít bữa đây cả bữa phi message là nè cái phi qua bữa pin ong ý nè nó bữa đó long khỏi phi pin cái nạc tiền trong phi dak tin snong tama apsha phi dan em nó đúng mana ayo semua pin penon kami te freestyle phi dan em any freestyle gitu phi wan haji mut nó đúng nè phi song hang ni ngan chu power style kum tu ma na bhoi ngawan hakani ka podcast ba kerteng ka kidin jat ngatieng melek marwei yai pakna ngakot banyadan rengkat ikong isong persya nanga ikeli jingkeli nga nadu menehang ni ngajubab ngatieng nomor ngatieng yok ka jabing ka menti tenteng Yeay. Dia ơi, ni setenar. Kata hang ni phi đấy ạ. Ka Ada di phi dah thọ ba, ada phi perkat bahang atau ikan bangoi. ki bon ki jengrai ki ba nga freestyle kan kum kato ka jengrai nangi ini mizo kato ngale khasi version te verse 5 million bit freestyle kum to tengah dan tangi arban try long la long te kadan kidan ki jengrai ki unreleased kum to ki ba nga freestyle kum to te kiset mi la kami kum to kam tam la song shit dala RK kum to Kasubag kawan la kawan ni. Kawan la kawan de song para yum to kum por manchar ngisi song hayang ngisi song kai kum to hayang ta porok tu bang amar biang khar tur norai bala bet ula roi lang tip ka show jong tu Guy Sebastian tu just song ka Australian Idol tawan lang uban tu la long porok ha tip Jason Mars no ini tu norai prank de gitu ki bet ha kasor kir ki bet ni ta kasor bet tama karpat di freestyle te long pen ki pen silor ngate te marbiang day way but verse 5 ba pen silor nga bad boy ru pen silor nga ban freestyle to tanga su freestyle dalat ru syar khe da day ru ba long comic ur freestyle te ki rakhe marle bikat bale marba ngate bi gibre ban ben te long kam le bahar dan ban keren sih ru kadang ngim lahir bengin takhang gitu. Namar nga sutu bi nga ngam day to nong ra ba bet adu ta kindan me ki ba ben nga Umday pin ong kum iba Vancouver sulai te kum bad boy lani marbiang gi bangetep lani aban rolang ste jo thong ni kitu ki bet kasor jong ki ru bathyanga kitu mot kasor jong ki tam ba benjo ngi ga ben kasor biang kama kisi ki ben makana kaya ka video sha la ka sha le kadai ka lentiya jangi mo sha la ka sha madap sta thì phi dan em kano ka message la ni ka jing kan tu kan pham na ka leng jong phi ba phi kwa la ni phi kwa ban pin sko la ni phi kwa ba pin ai kano ka jing kran hello jong ki nong pe ki jing nong ka shan ki jong phi nong ka shan ki jong ni ru ka ban ong tharai dak tin vai na makani kala long kum ka culture ma na ko abit ban ne kata hoi ha bon li episode ngam jita khamle show na marba kidan ki bade be nang ni na shillong na so shillong be ki ki kiran da khasi andre ki banga tip bade ba ki dei ki ba nang tu na ko abit bakin kiran da kitin shillong la di kai te da dei ba ki ka kitin shillong nga khamsuk na mar ha bhoi ngi bon ki kintin pi long dan ki ba wat ngar ngam su thu te long da kitin shillong ki khamsuk hi te ngan chu ong daktin sinang mo te kublei fisia baro kibala kersan nga dadu kipor kiba menchua watla ngade rubruba nang roi du kata ta ba kersan pi em rasia penduk mesim pi kamtam kini no kersan kiba kersan adu menchua tengitnya ba dang kersan pi dani sekamat ba elek angkat bala ban penmi ki cingroi kiba penrekei fisia kiba penstonat fisia bat komcu kini ki kena kibarit kiba pej hayung asem gitu ba kersan nga ki ba roebe churai nga kamtam ya suki bat kabul bareng nani sekamat ba sipin mi ki churai ki ba pisia sutanat pisi roi te ki keme ki kpa ba ki ba ai ka phun ba sipet ki khon ki ya ka music video jonga ba kuble sibun ni pi ba te karmen nga ba dang support pi nga bat kawai kentu kan pham ngai pisia barok ba para kasi da penmi churai unono ba de resi benya kho ya support bet la da stanat page da stanat re baba page re
mentoy ra katuka benya ko para kasi chai si tli long ikawe tang tai thì nga tiga nga so khan ha bit bang shong ha chan jong phi bit belai nama ko bang ong ne phim de tang tau khlo de ba la pau ha kaliang jong karwai ka put kasiao kam tamom phila de ru ki athletes ki nong le kai sports ki ba pau phila don benta ha ki bon ba ki benta ki ba ngampoi perkhat boxing hang tu takarang ong phim next kai ko phim na nga ban ong pau te ngam pat pau ma ngasu hỏi tập đi vào ông bảo tập kita ki jingle ki jong phi pe phila represent ni kami halaya ti kita ki ba kumanga ngadi ban song sarong hi na marba ngayo banyak keren bi ki stars ma ti hỏi ti ngai ku blay phi Nick không biết Nick maras nong pe bun ki bang Nick rudan basi du bhim rudan mangas ngai bi cha te phila nong Nicky rudla ông kan mau ben si du bhim rudan phila wan si cha chani nang ta pe de ngalayo shibun ki ba ngam tip na phi man tang ngalayo jing tip na phi but ngam dani ru bangan ai phi de tang ga jing kit bok kit riang ka jong ngai phi ba ki ba phi plan ki ba phi le nga su thu ki bon ba ki ba phi de ban le kum ma hadin san stem pi on pi ko ba pin don la ka yeng ga sam ti ba pin jan chu blai kita hi ba song song ki ba don kam ba pin yo kamet ka ba ka ba kya kita ki jing pat chang ni hang tai ki jing krang jung ti ki bon ki ba de be thu ben ne ti ho ai den ringa kermen ba de ba he ki ba phi pin de lang di sakwat long kan ya be ke nya enti kum ka jing plan ke jong blai kat ba phi pin yo ka jing khya ma ti ya nhìn si xem pada koi kapor te ya firu kule sibon kong ma ba pila khat ya ngaru nga kermen ba pinio kamet ba koj bakya bat kane ka kam ga ba pile kum ju ikam baro ki ba pile man kasngi kan kin kiu khmat ki phindang e pertos khmat kani channel ru kadang e kiu te I hope ba baro ru kin ya subscribe kani channel kum ju kita ki subscriber ki jongaru te I hope tang kata hi ku be sibon nhìn si xem pada koi kapor be sibon